Mai ku goi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel pek tun rei net lao mai thon riu tare. Asai December tarik ru kum singne ni chui na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the call. Tamenglong December tarik chikiu. Ziliangrong Evangelistic Fellowship ling thao mai ting kum ringu tang mai. Golden Jubilee ngai. Tamenglong Baptist Church Centenary Hall, Tamenglong Headquarter Khao. Tat kai kan thei. Jeff Golden Jubilee Khao tai Reverend TP Mordecai, Associate Secretary, EFI, Northeast India Root Minister Sana Jubilee Tao Hai. Roguang Khao kat kut lau kanei. Rededication Ceremony Service Khao tai Reverend John Kamang Daimai, Pastor Manipur Baptist Convention Center Church Race Speakers Laukani, kum nami tong service ko tayo Jeff Workers, Missionaries and Evangelists Guikhanliu Reverend Gaanphiu Mai GS JBCC NEI Resign na kalum Laukani. Lautron tong commemorative service ko tayo Reverend Dr. Arai Mai, Pastor Tausem United Baptist Church, Tamenglong Headquarters Race Speakers Laukani, commemorative speech tayo Dr. TP Inzeng Dimang, Executive Secretary, Jeff Reid Lalaw na, Jeff Ling Thao Rai Kauri, Thao na Katpat may le kazaw na tanran na tan lau kay kan may intaw ring na ba may kani kay paro kong pam inson ray kan may nun tat tuan ku lau kanay. Lau tuan tong service ko tay Reverend Dr. R.K. Liang Tsam, Pastor Tamenglong Baptist Church, Jeff tong souvenir release lau kani, Jeff Golden Jubilee ko tay TBC Choir, Jet NBC, Tamenglong kani BYF, UBC Tamenglong karay ragwang him tuan may lu indaw lau kay kanay. Jeff Golden Jubilee mung ko tay Ziliangrong tong Pastor nun, Mission Workers nun, Tamenglong Town tong Churches Leaders kani lumlaw may azure, guwang na kadamla insam lau kay kanay. Gangpokpi December tarik chikiu Southern Hills Inland Transporters and Drivers Union Re Highway Kaugari Thau Kalubang may nun Thai su may patmakang dedicated ambulance service December tarik chikiu kaulon sulaw kante ambulance service ay Southern Hill National Highway kanay lungkaw sinsubam kangi tuna sa kani highway kaw emergency road accident kani chang sang gari thau may re pum kaw naw sanu may kay megan kaw kading kaw kikinay may purang tilaw ngam kang ruyi tuna SHITDU Re Sakane. Infal December Tarichikiu, Council of Higher Secondary Education Manipur Re Class 12 kum singnay na chui na charuk exam schedule tipat kan the. Council re tipat kan may death sheet hilay na exam da February tarik ru na chanay kum singnay na chui na charuk kaw re kahaw lana March tarik chui kum singnay na chui na charuk ngan tat kay kang hilaw kane. Notice kaw tay institution guay kaw practical examination less subject wise internal examiners list council kaw November tarik ru kaw re December tarik ru lung Kau tiku khang ti thai kan tuange institution guai re kan yu tuang insam na guai ta council re nu lau mai bang kau practical examination hai January 3 khat kum singnai na chui na charu kau re January 3 tamru na khat kum singnai na chui na charu ka kau conduct su khang ti thai kan ne kum na subject kau insam na ru bang kai mai na ye thai institution bai me le kariu na tat kai khang ti thai kan ne practical examination doi me tang insam na nun tuang practical marks ta institution re fill sulana council website Kau upload sulaw khang ti thai kani practical marks January 3 kathum kau re February 3 kanai nga lung kau upload sulaw khangi practical marks council website kau upload sulaw ni my last date kang February 3 kathum pani kum na higher secondary examination kum singnai na chui na churuk tong practical answer khani practical marks slips hard copies controller of examination kang February 3 pungu ma kau submit su khangi ti thai kani Infal December tarik chakyu Maitai MLA Yumnam Kemchan Singh Rui ti thai law rai magna Kuki Jo internally displaced person kem Laitan Saraikong Ukrul District kau guangkan meta Kuki Jo Council re tan na nutni mak mai indaw kan the Kuki Jo Council re pian mak mai indaw kan me kau December tarik ta chat nung tai Yumnam Kemchan Singh re katong personal trips na community leader camp authorities submit thai district officials nun kau ti thai lo rai magna guangkan meta re mansai azu kau lumsi mai khani lungpuak mai ti patlaw dad bam nu we tu na sa kane gadget si thilai na MLA te re photos kani videos kuki mai IDPs nun dang tad ba mai social media ka outreach program thia kau inpat kuba mai thiak dai roi intaw pat na ba mai Manipur issue kani kanyu kai sam mak na lungba mai nun khang justice accountability ti lawngam ni mai tan rap magi tu na sa kane Tamenglong December tarik chikiu National Tobacco Control Program kani Tobacco Free Youth Campaign 3.0 Enforcement Drive Tamenglong Headquarter kau December tarik the chat nung tat kai kan the program kau Dr. G Macha Chunglu CMO Tamenglong Josia Pamai additional SP kani katuang team kumna Dr. Namzu Baudai mai DNO NTCP kani katuang team re kasaw law kane NTCP kani TFYC 3.0 enforcement drive tat kai kan me khautai pum khang kabiu ni mai ni sapwat nun zwan ba meta nim gongna CMO office complex khau mai intai ga law kane Art and Literature Festival Tamenglong Orange Festival Edition December 3 na chanai khredru na chikiu kum singne ni chui na pungu
Open call statewide competition open to all residents of Manipur. Competition categories re short story writing competition, essay writing competition, poetry writing competition, painting competition. Prizes re cash prize for winners, junior and senior categories. For more details or submission, contact 9899822 Ramthai email art.literature.tml@gmail.com. Last date of submission hai December 3 na charukum singne na treat na pungu. orangefest.art_n_literature Instagram kaunit alam lang nuwe. Tamenglong ting nai luan Gaanphiu tari group kum singne na treat na pungu. Lau chuan muak na ye kalan ting sin nai na ye singbang muak na ye. Gaanphiu tari group na khat kum singne na treat na pungu. Lau chuan kalan ting sin nai na ye singbang muak na ye. Mai ku kwai na king in sui na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek ten rek ngan mak nga thon ku wei asai khang tu cham hai khau ringan lau the in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the